جه استودیا که دم باش تماشاوانی نهجا بولتنا نوچه پیش کشت کم ده دست پکی ده سر نوچه. ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ کریارên pê dê divan rojên borî de bi tundî şermezar dike dibêje ew kiryar tenê xizmeta dijmenên Kurdan dikin. Şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê gihişte Şamê û navkokiyek li ser komîta destûrî hate çareserkirin. Kelûpelên rêya trênê li Efrînê ji aliyê grûpên çekdar ve li Efrînê hatin dizîn. Şerûpevçûn li Sûriyê berdewam in, gundewarê Idlibê jî ji aliyê baleferên Rûsî ve hatin ermançkirin. Duware slav. Emîndariya giştî ya Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derbarî rûdanên li devera Dêrikê û gundê Banîşkeftê encam dane belav kir. Emîndariya giştiya Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê derbarê girtin û rewşa ku li devera Dêrikê û gundê Banîşkeftê Rûdayî îro daxuyaniyek bilav kir. Emîndarî daxuyaniya xwe de dibêje grûpek çekdar yê PYD bi hemî navên xwe ve roja çarşemê bi ser gundê Banîşkeftê li devera Dêrikê de girtin û xelkê gund wê şevê di tirsê de hiştin û her wiha çar ji endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya girtin. Di daxuyaniya emîndariyê de hatiye ku çekdarên PYD her yek ji Besam Ebdulqadir û Sîpan Mihemed Umer û Nûrî Yusuf Xencer û Reşîd Mehtaç Umer endamên partiyê girtin. Heta niha jî çarnivîsa wan nediyar e. Her wiha ciwanekî din bi navê Mêvan Abdullah Kele jî girtin û çend parçeyên çegên taybet yên xelkê gund desteserkirin û bi darê zorî û çegê xelkê gund tirsandin. Her wiha bang lê hejmarek endamên Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya li devera Dêrikê kirin û piştî ku gotinên nexweş û tohmetên xiyanetê derheqê wan û serkirdatiya Encûmena Niştîmaniya Kurdî de gotin ew serbest berdan. Emîndariya NKSê dibêje em wekû Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê kiryarên wiha derheqê welatiyên Kurd û bi taybetî jî derheqê kadroyên encûmanê de şermezar dikin û daxwazê ji civaka navdewletî û rêxistinên berevaniyê di ber mafên mirovan de dikin û Partiyên Kurdistanî ku fişarê li ser PYD bike çarenivîsa girtiyan eşkere bike û mîna van kiryaran xizmeta dijminên Kurdan dike û her wiha kiryarên wiha çi carî jî xebata me kêm nake û em ê ji bo mafên netewî yên Kurdan li Kurdistana Sûriyê bixebitin û berdewam bin li ser xebata xwe. Büroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya berpirsê giştiyê rêxistina partiyê Abdulkerîm Hemed ragihand ku piştî nemana rêxistina Daişê navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Firatê berev qonaxeka nûve diçin. Serkirdeyek Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya da zanîn ku navçeyên Kurdî li Kurdistana Sûriyê berev qonaxeka nû diçin. Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û berpirsê giştî rêxistina Partiya Abdulkerîm Mihemed di hevdîtineka rojnamevanî de derbarî navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Firatê li Kurdistana Sûriyê berev qonaxeka nû diçin û rêxistina teroristiya Daişê mîna hêzeka leşkerî li ser xakê nema. Lê wekû Hizr û Bîrobawerî hêjî heye û berdewam e. Wê pêkhateyên deverê bi hevre alîkar bin ji bo paqijkirina deverê ji Daeş û Hizrê wê li navçeyê. û navçe berev çareseriyek û rêveberiyek nû diçe. Wê Emerîka bikarbe çareseriyana nû û pêkhatî ji deverê re pêşkêş bike. Derbarê navçeya aram de berpirsê rêxistina partiyê wiha got. Nerîna me derbarê navçeya aram de ne wek nerîna Türkan e. Ji bo me navçeya aram bi biryareka netewî navdewletî ji neteweyên yekgirtî û dibin serperiştiya hevpeymaniya navdewletî bi awayekî rasterast be. û şêweyê rêveberiyê divê hemî pêkhateyên deverê li xwe bigire û divê ewleh û demokrat be û dadperwerî ji bo hemî aliyekî hebe û mafên Kurdan têde parastî be. Derbarê vegera rejimê ji bo navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Firatê endamê Polîtbîroya PDKSê wiha got. Zehmeta carekî din rejim vegere ji ber ku hevpeymanî û Emerîka li navçeyê ne lewma cihê rejimê li deverê nîne. Em Sûriyeyeka nû bê tondrewî û bê sitemkarî û Sûriyeyeka dadperwer wek hev dixwazin û ji bo hemî Sûriyan be û mafê hemî kêmîneyên olî neteweyî têde hebe. Derbarê Yekrîziya Navmala Kurdî de endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya berpirsê giştiyê rêxistina partiyê Abdulkerîm Mihemed wiha got.
ام چه انجمن نیشتیمانیا کوردی ل سوریه به و چه پارتیا دموکرات کوردستان سوریا به دانوستاندن و نزیک بونه لسر بنگه راستیزم دخوازن و مافین هر آلیه کی تیده وره پاراستن نه دانوستاندن تنی جبو دانوستاندن بن هر وها گرانتیه که ناف دولتی جی هبه و تایبتی دولتک مینا امریکا جبر کو او ایرو لنافچه آماده اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو دما بجداریا خو ده بولتنا آرکیده راگاند کو اندام کمیته ناوندی یا پدکسی حسین ابش و اندام انکسی محمد علی رضا ده زندانا اولکاریا سیاسی دنه و بانگا سربس بردانا وان کر او محمد علي رضا لجنهفن دو ذاك انا فرو دهر جدن فكاسين المحكمه فكاسين المحكمه طوان او محكمه بكن لبراستي ما خاص ولوبه اف كوشيش انجمان اجتماعي كرد بارتي ديمقراطي كردستان يعني جبو حردو هافالوارن بردان يكسر خويا ناتشو السري داد قهبكن دوراجي بلكي حبسي لا بيلن لی ام دبن ورن بردان. لباجار کولنی آلمانیای روندا کردی چالاکیک لپیش قنصلخانه ترکیه لدارخست. تیدا خواستن که عفرین جبو عفرینیان وره رادست کرن. دی چالاکیه ده به دهان جه روندا کردی لآلمانیا بانگا سربس بردان حسین ابش اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و سروک انجمن اجتماعی کردی لعفرینه هروها محمد علی رضا اندام انکسی و همو گرتین ده زندانین گروپین چکدار دکرن هروها خواستن که ترکیا و گروپین چکدار جه عفرینه ورن درخستن و هریم جبو کردین عفرینه ورن رادست کرن. اندام دسته دانوستاندکار سوریه و کمیته دستوری حواس عقید جبو آرکی اشکره کر کلگور زانیاری انشانده ناو دولتی تایبه جبو سوریه گر بدرسون او ناکوکیا ناو دولتی درباری هر شش ناوین که جه ناکوکی بون جبو آواکرنا کمیته دستوری لسر لیستا ریخستن جواکا سویل که رژیم اسد و روسیه آستنگی درخست بون چاره سر بو لهجی دانوستاندن درباری لیستا هندری یا کمیتی و میکانیزما ورگرتنا بریارو چاوانی آواکرنا سروکاتیا کمیته بردوامن. گوتنا بدرسون کاغذا نرینا نتوینیه گرتی دوی درباره ده رادستی دسته دانوستاندکار و رژیم اسد بکه داکو برسواوان ده وی درباره ده بزان به. وزیر دروی رژیم سوریه ولید المعلم پیشوازی لشانده ناو دولتی یه تایبج با سوریه گر بدرسون و شانده پیره کر. شانده ناو دولتی جبو سوریه گر پیدرسون ناکوکین لسر آواکرن و هرگولین کمیته دستوری سوریه بداوی آنین و چاره سر کرن. مالپره ترتا ورد لسر زارجی درنه پیل بلند دینیکیتیا اوروپای روژا اینا بوری بلاف کریا کوشانده ناو دولتی جبو سوریه گیر پیدرسون کاری سروکی رژیما سوریه بشار اسد به هر چارناوین کمیته دستوری کو جه ناکوکیه بون قانع بکه. لگوری وی مالپره کو پشتین آواکرنا کمیته دستوری دی قناغه که کور و درج و آلاز جبو نویسینا دستور سوریه دست پی بکه. کمیته دستوری کو بریارا ور آوا کرن ویج 105 ناوین بربجیر پیک ورا 5 آلی رژیم و 5 آلی اپوزیسیون و 5 ناوج بو جواکا سویل و پسپوران کو ویج آلی نتوین یا گرتی و ورا هلبجارتن هر لسر ویه که بردف که دستیان دانوستاندکارا سوریه یحیی العریدی جبو مالپرا ترتا ورد گوت کو او بچاره سرکرنا ناکوکیا لسر ناوین کمیته دستوری یا سوریه هاتنا آوا کرن و کمیته دستوری دید دمکنی زیگ ده ور آوا کرن. العریدی هروها گوت کمیته دستوری پینگا وکد ریال راس دیا لباوری اپوزیسیون بنیازین اسد نای و اسد تو گوهرتنین سیاسی خودی واطا لسوریه نخوازه و تنه لجیر فشار روسی اسد لسر کمیته دستوری اری کریه. د کنگره سود چی د سه چلیه سالا بوری ده بحث آوا کرن کمیته دستوری هات کرن.
کو کورد جی هم بریا دسته دانوساندکار و قانونراتی انجمن نیشتیمانی یا کورد لسوریه دناو دا وکا پیکاته کسرکه هم جی بریا کوالیسیون نیشتیمانی اپوزیسیون سوریه کو بشک جی کوالیسیونه هر وها وکا بشک جلیسته جواکا سیویل بشدارن. وزیر دروی رژیم سوریه ولید المعلم پیشوازی لشانده ناودولتی یه تایبه جبو سوریه گر بدرسون و شانده پیره کر دو جوینه ده هولین بردوام جبو بدستخصنا گاوین سرکفتی ده پروسیا سیاسی یا سوریه ده هاتندان جبو چاره سرکرنا کریزا سوریه هروها بحثا پیشوچونا پیک آنینا کومیتا دستوری یا سوریه و کشن کوته نهوله تی پیش بینی کرن کو بدرسون پشتره لگل نونرین ولاتین گرانتیدار جه استانا ره بجوه به بجداریا چاودیرین ناودولتی کو پشتره و کومیتا دستوری وره راگهاندن بریا جنوش جبر کو او سرپرشتیاره پروسیا سیاسی لسوریه نه. امریکا بشک جهزن خواج دورا عین العیسا یا باجار کوبانی روجاوای کردستانی وکشاند و برف باجار حسکی وچو مالپرا باز نیوز بلافکریا کو ده کاروانک لشکری یا ارتش امریکا جبنگها خوا یا لباجاروک عین العیسا لباشور کوبانی وکشیا برف پاریزگها حسکی وچو هر لگور همان مالپره کو تنها صدما وکشانا هیزن امریکی ج کوبانی و در باسبونا ویجبو باجار حسکی تانها نهاتی اشکره کرن بریا دروژانجی وزارت برگریه یا امریکی را گاند بو کوان دست به وکشاندنا هیزن خواج سوریه کرنه او تنی 400 لشکری لوی ولاتی بهلن سروک امریکا دونالد ترامپ ماچلیا درباس بوی گوتبو او هیزن خواج سوریه وکشینن بله تماشوانی هجار لستر مجارا آفکرنا کومیتا دستوری نها میوانداریا بریز عمر کوچری نقیب صندیقه روزنامه‌وان کردستان سوریا ویل گل هلا سکایپی میوانی مبا بریز دنباش ترچاوا دست که ده ناکوکیه که لسر کومیته دستوری هات چاره سر کرن گلوت وی که چاوت خوینه افتی واتیا کو دحفدانه کی برف چاره سریه و بله گلک چراکی تکرن بیواری هدا واري انه جار سابونا كي بين سر مستوى الدولتي سر استا سوري بشواكي قشتي براستي يعني قلك جالك تنكرن بس حتى نهانا ديار انه اني وارادك جدي نبضوتي براستي حتى انها فيدا نبوه حتى عم بيجن انه و بروبليما سوري جال سربي يعني رغم انه قلك يعني عالم وقال لك ولات هبدرون والجبات شد بنو جنيف وصوت شيء ونزان شيء بس حميجي براستي تا وإرادة دولية براستي بك نهاتيا حتى أمكار بيجن إنه منها مسألة بتربوا ولا يعني أب جروكا دستور يعني إنه كا وجمارة يعني معارضة أشخاص بن وجمارة رجيم أشخاص بن وجمارة كسين سربخا أشخاص بن بمثالنا بالصورة هذا يعني إن وقت يرو أمريكا وروسيا الهبرون يعني موضوعات دستور حميجي لموضوعات كل بروبلم كي جورا براسي يعني يرو يعني حمي دولة اتفاق بين السر يعني بردوام بونا ببروبلما سوري وسر بوضعها هي حتى نقولوا بردوام به فجويك يعني تو او يعني ملتي سوري يعني قال وقت بيجم قال سوري يعني الشعوب السوريه يعني نقل كي يقولوا بدل خش ونقل كي بدل نازك بون نيرن بيتروكا هاد دبينن ابتروكا دستوري تيروكا كي يقولوا دخوازي بيتر يعني نخوشي وقري وكشتنا سوري دا بردوام بقى يعني باشا بريز عمر اف بينغاف لغوري نرينا تاتي واتيا كو روسيا فشاركي لريجيمتك كو برف پجراندنا چاره سري و جيكرنا خالين داخيانا ما جنيفي ورا يعني براستي يعني اب دستور اصلا يعني يداني يعني روسيا داني يعني روسيا بيك انا سريوي القدرة الف حتى يا ايوه يعني انها روسي يعني ابون حفصل تقريبا اري كارير جي ما سوريد كي يعني
انما يعني حتى سر مستوى ابوري روسيا تخاص اتفاقات وعلاقات اقتصاديه بشكرنا وتخاص مشاريع استثماريه ما اظن ويداني بروجا بيداني بس وخبيبني شركه قهري ما اظن سوريا ما بعد وقتل يعني حرب يعني بشتي جنگي بس دي ساجي يعني ممكنه قلنا قلتي ممكنه انه روسيا يعني بخوازينها اوقع يعني السود شي تشكر يجبو يعني جنيف يعني ضربك يعني نا يعني شارعات روسي نما قبولك حتى في قاسي انه روسي تدخلات دواري او واري يعني ابوري واري سياسي واري جنگي دبكي وبشتبانيه رجيما بشار اسد بك يعني باشا لگوری زانیاری تا و چند کسین کرد دناوا بشه جواکا سویل و بسپوران دناوا کمیتا دستوری دا و هبه يعني الجور احصائيه ملتي كرد يعني لازم جواكا سيف تربيج نها مثلا سينا يعني قرك نكيمي سيزا شارداب مثلا بس حتى انها او جيتي خاصه خاصه كونغري يعني انجمن اجتماعي كردي في سوريا بقاربي انه دختي بكل اوبوزيسيون سوري حتى بقاربي انه الجماره فازي تربكي يعني طبعا انها تمنفذ براستي بريا يعني كونغري ريا انجمن اجتماعي كردي الا بريا يعني اوبوزيسيوني انه بقاربي انه حتى تشرا داي بقاربي جماره فازي تبكي مثلا مثلا انه يعني وقتی کرد بيج مرة هندك سيشارك هرن او تكفن ان جناد السورية يا السوري راسي وتشتكي يعني بالكيش وبحقي كردها نكرن يعني ومشكلة يعني سوري بشواي بشتيتشيا انه تم وبيجن امي يعني او يعني او نابين انه وقتي وضعي كردا وضعك خصوصية وضعي كردي هيا انه وضعي كردا وضعك خاصة انه بيوستا يعني زي دي مثلا انه والله الدس بنكرنا تصويتي ودنقان وان انه تشندي هنا او يعني كوتاني كردي قالك هذا مثلا هذا يعني مراسي باشا بگشتی امتکارن بیجن کمیتا دستوری دسپیکا که بره و قوناغا که و گوهیز ویا یان رژیم وی رازی نبا و تو پینگاوین جدی پیک نهینا يعني رجيم يروح خد بينه بشتي يعني قالك خاكي سوري تشل الريفي حلبي تشل حلبة شرقي تشل الحماية وحمصي ونها يعني تهديد الجديد كي الإدلبة يعني خد بيني انه او سركت يد بالجنقة هذا بشتي حفصة طبعا سركت بوني سرقة لي اخوة طبعا صار كريا أزد بيجم يعني وقتي روسيا وامريكا يعني خوندنا برهب ونكن يك يعني وبدلكي يعني براستي يعني في بروبلما سوري بيجنين مثلا الرجيم هر نهاد بينه انه والله او بيج كتيا فتشتشتا يعني الرجيم مثلا بينه يعني او دستورة او خوازي او برسمي يعني هذا الرجيم نرازيه بدستورها مثلا انه خالن تيدا هاتين مثلا مرحله انتقالي مثلا تحديد مهام الرئيس مثلا انه تشنابج دوره زي دي الدوره مثلا رئيس خوا يعني ترشيح بك يجبو سلوكاتي ابحم ميجي نرج صالح يرجي مصر نجبي اوي ام ديبينين انه ممكنه انه قالك استنجيا بكي رجيم در حقا بدستور هذا بريزا عمر دوان چند روجين بوريدا بيدي هلمتين تند لطيبتيجي لباجاري ديريكي وغوندي بانيش كفتي بكار اني قالوا بيدي تخوازه چي بيجا نامه واتشيه بله نامه بيديجي دبي واري هذا براسي قالت نامه هنا يعني وابن جرى اولجي هذه إيريشت كي لسر غوندو غوندواري ملتي مي رجابي كردستان ده يعني بهذه نامه بهذه دزانه انه يعني ايروتشك دستي ودايا وقوا دستي ودايا بتخوازي ترهيبي بكي بريا بيتشكي ها در حقا ملتي السبيل دا ايوا غونديما وتي يعني ملكي 2012 تي براوا يعني 2013 إيريشي غوندي باراش كفتي كرن إيريشي ترخانزي كرن إيريشي سيديا محمد عليا كرن يعني فحمي دليل افلاسها في منظومه هاي براستي يعني دليل انه
11,000 خورد هاتن شهيد كرن يعني 5 صارت تقريبا وخاصه معركه باغوزه قلق خورد وكشكي كردا شهيد بون يعني نزيكا 14 حتى 15,000 بريندار هنا قلق بالوا بريندارا برينيوا دجوارن يعني بدليل انه قيادة نكاري اداركي سياسي اداركي مدني بكي ف بري قدي تشكي وبري قدي سلاح وبري قدي انه دكتور سمرتا بكي ومرض بترسين شخوا بريا ترهيب وجكان يعني برز بنرينا تبخجي سركردايكي بارتيا ديمقراطا كردستان سورياي دوي قوناغي ده تش انجمنا اجتماعيه كردي لسوريا وتفكير سياسيه كردي تخصن بيوستا تشوري كرن يعني انجمنا اجتماعي كردي قاصد كاري يعني تخسير ناكي لسر اصلا دولتي كاردكي سر علاقات دبلوماسي كاردكي او في سوايا يا يعني علاقات خارجي يعني جالكين باش هنا بس دي ساجي يعني قالك ماي مجلسي هنا بيوستا الباروجي بيدا يعني بيتر بكاربي كاري خوا يعني اكتيف بيتر بكاربي يعني والدنجي انها مثلا او بيانات اخوان دي قبادي مثلا سر إريشا جاكدارين هذه الجندي بناش كفتي يعني حميه انه عم تنديدك انه عم تخوازن المجتمع الدولي انه الهواره ما بي يعني وين يعني يعني زماني ولغتها بياناتها وبيان ما وان بكسك وقت هذه ورا براستي يعني زمانك نمزه وزمانك ضعيفه وبيكناي تي خاصة إيرو من جلسة كردي يعني خاخر تربكي خاصة سر مستوى قلق قنوات دبلوماسية بكي سر يعني آستا ناب دولتي بكار بدنجي كردا بكيني وبكار بفتحة فان كريارين تشوت بهدي بكي برز عمر بردوامية فان هلمتين بيدي ده قالوا أجر هي دروجين بيدا د بيشاروجي ده أنجمنا اجتماعية كردي لسوريا أم بيجن وك ريفا بريكا هفبش بيدي را آفا بك دروجين بيدا يعني براستي واري سياستي دا تشتكي مستحيل وتشتكي يعني اصلا عظيم قرك بلند كنا يعني متوقع ممكنه اشتغل شيء بس يورو براستي يعني هر مجلس كردي هر جماعه كردي قابكي برتقازي يعني في بروبليما كردي بيك بيني حل بكي ترى بكي ام دي بينين مثلا روج بروج الاليه دي فهذه يعني كريارين تودكي حوالي مدقري واشكنجنتكي وطرسيني وتركي حفصاده يعني او يعني او يعني امال تننا انه روجي بيدا هذه او جديد بلا تننا حتى بقربي يعني حتى هذه بقربي انه يعني انجمن كردي انا تبغى سياسي كرديه نل لو دايره بيدا نزيكي خبكي او نزيكي يعني او هبشي نشي بقى تكرم كري از بينم زحمتها تخصن إيرو هذه نهيلي قوتنا كرد ببيك قوتنا كرد يعني يكبونا قوتنا كردي إيرو نج مصلحة يعني بروجا منظومة يعني بهذه وطبعا أمال كوي أفك كيب شواكي فرحتر طبعا. قالك سباس بريز عمر كوچري نقيب صنديقية روجنامافانين كردستان سوريا تلقى المبوزور سباس. لعفرينا روجاوای کردستان رین ترینه جالی گروپین چکدار و هاتن دزین کو او ری یک ج کونترین رین حسنه کو هجمارک ولات به هفدو و گرید دان. اباجی رکی ترینه الحمدلله رکی ترینه جنامایی. گروپین چکدار لعفرينا روجاوای کردستان دکار خدا دزینا مال و ملکن ولاتیان ده هروها دزگین حکومی و ین خدمتگزاریه ده بردوامن یا هری داویجی رین ترینه ین حسن کو یک گرینگترین رین بازرگانی هروها رین ریویان بو جخوار فکرن داکو سوده د فروتنه ده ببینن ریا ترینه یا عفرینه کوش ترکیه ته و دریا عفرینه را به طایبت گند میدان اکبزره دگینه حلب و عراقی و سال 1911 ده جالی حکومت آلمانیا و هاتیه دامزراندن بریا شهر سوریه شینی عفرینه جگند میدان اکبز دریا ویر یره یکسر برای خوددان حلبه لگور پارچه ویدیو کوش آرکرا هاتیه شاندن ته دیار دبه کوریا ترین یا حسن جالی وان گروپان و هاتیه راکرن و دزین لالیه که دن هر د برداومیا بن پیکرنان ده گروپین چکدار برجن پیواندیان ین سوریه کوبنا و سیریاتل و امتحان تینا ناسکرن جناف برن بیکو سدمین راستقینه ورن خویا کرن
لگور پرچه ویدیویک لسر تورن جواکی جوگنده میدان که یه نافچه شراب بلاف بویه تیده دیار دبک و گروپین چکدار برجن پیواندیان جناف دبن. هنچالکوان راگ هاندن که گروپین چکدار دیوان برجن لعزازش خورا بفروشن. جالی خواه جی درک طایبت جا عفرین جا آرکر راگ هاند که بریا نهاجی گروپین چکدار برجن پیواندیان لنافچه جندرس جناف بربون. و سدم جه داکو برجن ترکیه ین بناو ترکیه سیل شونا وان دینن. اوه زیدتر سالکیه و زنجیرا کریار نمروفی در حق حریم عفرین و کردن وین رسنده دودومه و هینجی بداوی نهاتیه. و هردن بانگا دانینا سینوره که جوان کریاران را تینه کرن لی بیکو آلیا گوه خوابده و مجاره و خمساری و نگوهدانه هردم ددن برچاو خواه. برپرسه فرمانده شنگال یا پیشمرگین کردستانی دبیجه به شوه پککی و حشد شعبی لخانه سوری جبو انجام دانا کارین نیاسایی نابرا شنگال و روش آوای کردستانی ده هماهنگی دکن. خلیل شوان برپرسه فرمانده شنگال یا پیشمرگین کردستانی راگهاند دمی کوشف به سر دورا خانه سوری دته چکدارین پککی و حشد شعبی دست به کارین نیاسایی لی دوره دکن. همو جورین بازرگانیا نیاسایی انجام ددن. هر وها خلیل شوان گوت دما کو حکومت عراقی هجداری دا چکدارین پککی کو شنگال چول بکن حشد شعبی پشتوانیا مانا پککی لشنگالی کر. او جی دا کو پککی برجواندین حشد شعبی لدوری بپاریزه. ین روسی به هجمارک اپراسیون اسمانی گندوار ادلب ارمانج کر گود انجام ده هجمارک قربانی کتن چالکوانان جناوا ادلب راگهاندن کوده درنگیا شوی بالفرین شرکرین روسی به هجمارک اپراسیون اسمانی باجاروک اورمجوز و در دورا باجار اریحا لباشور گندوار ادلب ارمانج کر هر لگور همان چالکوانان کود انجام وان ایریشانده مالباتک به تمامی کج هفت کسان پیک دهات هاتن کشتن سرباری گهشتنا زیانین مادی لسر مال و ملکین ولاتین و دوری افدمکا و هیزن رژیم اسد و هیزن روسی ایریشن خواه لسر دورا بیچک لگندوار ادلب و همه گرکریه کد انجام ده بدهان سویل بونا قربانی. روزنامه بریتانی راگاند که بهتری 3 زاروکن بریتانی که دبن دستهلاتا داعش اجدایک بونه نها لناوا کامپان لسوریه دمینن که گلک داخوازی تکرن که او زاروک وگرن ولاتی خواه. روزنامه که بریتانی راگهانده گو بهتری 30 زاروکن بریتانی ینکو لبن دستهلاتا داعش اجدایک بونه نها لناوا کامپان لسوریه دمینن دناوانده سیکچن بریتانی گو باویوان بریا 4 سالان لگل دایکاوان او بربون سوریه. روزنامه دیلی تلگراف یا بریتانی راپورتک بناوه زاروکن بریتانی لسوریه بلاف کرده. تیده دیار دکه گودا پیرا وان هر سیکچان دما گو ناسکر گو نوی نوی ساغن لسوریه. داخواز جی حکومتا بریتانی کرده گو وان کچان وگرینن بریتانیا. به تایبت گو او هر سیکچ لبریتانیا جدایک بونه و پیویسته وگرن ولاتی خواه. روزنامه نافبوری دکاری بو ناوه نیکول جاک یا تمن 32 سالی گو دایکا هرسی کچانه هر وها هرسی کچنوی نعیمه 9 سالی و سومه 7 سالی و خدیجه 5 سالی لناو تومارن هندک کامپین سوریه ببینه لناو کوره نیکول یه بناو اسحاق 12 سالی نهاد دیتن گو تی پشبینی کرن گو هاتیه کشتن. دا پیراوان کچان دبیجه نابه گونوین وین کچ باجا شاشتین باو و دایکین خو بده جبرکو میری کچاوی بناوی علی او نچار کرن گول گلوی بچن سوریه گو پشتره آگاهی جراحاتن گو حمید شر سوریه ده هاتنه کشتن. روزنامه نافبوری داویه ده اشکره کره گول گوری زانیارین وان و پشتی دیتنا تومارین کامپان لسوریه دیار بو گونه ها 30 زاروکن بریتانی لسوریه دمیننه گوته پیشبینی کرن گو 12 زاروک جوان لبریتانیا جدایک بونه و یندن بتنه دایکن وان بریتانی نه. وزارت وگوهستنا عراقی اشکره کر که دانستاندن 3 آلی دنابر عراق، ایران و سوریا دتینه کرن جبو آوا کرنا تورکارین ترینان دنابر هستی ولاتان ده.
وزارت و گوهستنا عراقی اشکره کره گودانوستاندنن سه آلی دناورا سوریه و عراق و ایران ده تکرن جبو آواکرنا تورکارین ترینان دناورا هرسی والاتان ده حتی گوشتهران دست بیده که اول دریای سپی بداویته. رهبر گشتی کمپانیا گشتی یارین ترین عراقی طالب الحسین راگهانده گونها هماهنگی تکرن دناورا عراق و ایران و سوریه ده جبول دارخستنا جوینه که سه عالی هفبش جبو گنگش کرنا اگر جیبجی کرنا و پروژه هماهنگی دناورا هرسی ولاتان دهات بریا تورن عکاشات التنفس خنفیس گو اویک بریا داخویانیه که فرمی هات راگاندن پشتی جوینا کومیتا هفبش یا ولاتن عراق و سوریا گول شما پایتخت هات بول دارخستن. ایران هول دده بریا جیبجی کرنا و پروژه گو هجمارک پروژه نخوال دفر جیبجی بکه هروها ده انجام آویده خوبگ هینه دریای سپی بریا سوریه و گلک سکفتنن آبوریجی و به دست بخه هروها و هول بده اجنده خوین سیاسی لدفر جیبه که بریا و پروژه. هروها ایران دخوازه و پروژه جیبه که داکو سزاین امریکی لسر خواب بشکینه و خوابگ هینه دریا سپی. هروها داکو چک دارین خواه این کل سوریه دمینن به حزب که بریا شاندنا چک و تقمنیه. ته پیشبینی کرن گوگاوای که جبو جیبجی کرنا و پروژه و اجدرگه سینوری ایرانی یه بناو شلامجه دست پی بکه حتی باجار بصره عراقی بدرجه 32 کیلومتران گوته ده پرک جیوه هبه بدرجه 800 متری. خوندکارین زانکوی صلاح الدین ین روجاوای کردستانی آهنگا درچونا خل دارخستن. دو لهولیرا پایتخت هریما کردستانی 8 خوندکارین روجاوای کردستانی ین کل زانینگها صلاح الدین بشه کارگریا کار دخوینن آهنگا درچونا خو وجاندن. آهنگ بستران و دیلانین جور بجور هاتن بریوه برن هروها خلاتک جعالی خوندکاران جبو یکیتیا خوندوان و جوانین دموکراتی کردستان روجاوا هاته پیشکش کرن. بله تماشاوان انهجار لسر ویم جاری که هجمارک جه خوندکارین روجاوای کردستانی ین لزانینگاه هولیرا پایتخت هریما کردستانی دو خوندن و درچون بهتر راوستاندن لسر ویم جاری نهم میوانداریا خوندکار متین عمر و لگل مبال استودیو آرکی بریز تبخیر هاتی دنباش دست بکه ده از پیروز باهیاوت کم لسر درچون واج زانینگاه صلاح الدین دست بکه ده تخازم ناس کم افچن سالی ونه هولیرا پایتخت هریما کردستانی هند بینن هند خوینن تخازم ناس کم و چه زحمتی دیتن چارچوبه و صالح خوندنه ده چه آستنگی چه زحمتی بوره پیدا بود. راستی اوه تقریبا 7 ساله ما عمل الهوليرنا. بله. اوه 4 ساله هاتن زانكوی هاتن قبول کردن. زانكو كلية إذا كارجيري وأبوري زانكو صلاح الدين. دسبيكا خوندنا ما أو هاتن قبول كرن عندك أستنجي وارد زمان ذهبوا مثلا يوم زارافا كرمانجيا والفيدري بزارافا سوراني وزمان إنجليزي تخوندن عندك أستنجي وتشتي ذهبي عندك مجرو خوندني زحمت بي بس أوج الحمد لله تقريبا بشتي ماوي هيفك دو هيفا باش بونتدا مثلا مكاريام خواندنا خا بردوام بكن وراستي قالك جي مثلا عندك كاجر جارا مشكلتك تشتكش مرشيبيا يكتيا خوندوانو جوان الديمقراطي كردستاني روجافا وريكراوس بارك يا هولندي قالك علي كاريام كر جبو بردوام يا خوندنا مدني والحمد لله مكاريام بكن مرحله داويه يا شاري ان شاء الله ما قاربن تمام بكن سركفتي بله نهاجی تا آنی زمان درباری زحمتیه زمان براستی دسپیکا خوندکاری می روجاوای کردستانی تبلی وازان کوین هریما کردستانی بین بحثا زحمتیه زمان کن گلو تکلیا و به خوندکارین دنین بشین دنی کردستانی چاوبو ناحية زمان ده زمان راسي بدايتش مقول انه زمان ياما كرمانجي بالفيدر السورانية سوراني الفيدري ام قالك الهوليري معنا 7 سالاني بس تيكليا وقت بيجي راستو خود قالوا كيم هبو
اوجه بس بشتي ام هاتن كليه تكليه ما خورتين بديره تشيبو مكاربن ام وقت بي دانستاندن عمل قال ما مستين ما هبون اواش قال لك اري كاري مركر ناحيه زمان دني وهندك جار وق هندك تشتبع متينك اشتباه اني ما مستين ما همي زمان عربي جد زانين قال لك جارج مره اري كاري ما زمان عربي دجكرن هشت انا وقت امتحان جارنا عندك درس هبه زحمت بها مكاربن ام زمان عربي جد بقد مينن امتحانات اخوه والحمد لله قلقي آلي كاري مركر والزمان جن نقلقي او اصلا بيجي قلقي او يعني زحمتني يك نكار درباس بك يعني هر چیز زمانك بده بچين ماوي هي بقدو هي فسي واري خواندنا خدت همي تشتي تيجي بزاني ونو بيجي قلقي زحمت باشا ناجي خوندنا وبداوي هات هون درچون هون خريجين قالوا وچ بلان دينا انا بيشا وچ بروجه وش خردانينا هوني چ بكن چل بيجن چ درفتي كار البيش وهنا اگر كار بيان بردوامي خوندنا وبي خدي ام درفته خوندن وقت بيجي خوندنا ما بشتي داوي ام وقت جيان خو جيان خدم وقت تشتكي خازبن قاربن جوالات خراب بكن يعني وقت بيجي مالبات اخوا اريكاري بواره بكن وصار خوندني اگر درفت وقت بيجي ام هول بدن كه اگر درفت ابو ام خوندنا خا بردوام بكن بو ماستر ودكتوراج هم وقت بيجي اريكارياج مرج وهم اريكارياج ولات مرج چونكو بيستياي گل كي خوندوانه هيا وليت وكا خوندكاركي كرد وكي جوانكي روجاواي كردستاني تبري اركي تخوازه تشبيشه ناميات تشو هديته چنا نامه من جبو مالبات مي روجاواي كردستاني گل اهتمام بدن خوندنا زاروك وا چونكو زاروك او زاروك نهال بدري وقت بيجي مازم ببن او وقت بيش روجا منا چونكو ولات ما كردستان هر بيستياي بخوندنه يعني لقل بيستياي مثلا بيشمرگا وخوندنه هر دو هر دو نبن و من دکارم ولاتا کشور آوا بکن ام هیویا سرکفتنش همی خواندوانی کرد هر چه پارچه کردستان رجت خوازن و گلک سپاس بوا آرکیرش گلک سپاسی واجد کنو بهیویا پیش روزا کاغشبین و سرکفتی واجد خوازن خواندکار متین عمر تلقى المبول استوديو آرك زور سپاس خواندکارین لكامبا قوش تبايا بنابرين روجاواي كردستاني ريخسنا رياح السلام و بي دبليو يو جي بسرپرشتيا دزگاه خيرخوازي برزاني جبو آواكرنا مالان لشونا كونان زيادتر جد صد مالباتين بنابر دست بپیشکش کرنا کل و پلين آواكرني كريا و اي ديوان مالباتان دست بآواكرني جي كريا دیدوان ادریس منطق بریوبری دزگاه خیرخوازی برزانی لکامپا قوشتبا کو ریوبریا کامپی دکه دلیدوان کا تایبت ده بحساب پروسیا آواکرنا وان کنان و هجمارا وان دکه ودیارا بسمینه ندقب مین رخراوی شنبای یابانی پی دبلیو جی با هاوکاری UNHCR هەڵدەستێ بە ئاوەدانکردنەوە یاخود دروستکردنی خانوو بۆ ئەو ساحێب خێمانەی یاخود ئەو دانیشتوانی کەمپی قوشتەپە کە نیشینگەکانیان خانوونیە واتە خێمەیە لەژێر چاودێری ئیدارەی کەمپی قوشتەپە کە دەستگای خێرخوازی بارزانی ئیدارەی ئەو کەمپە دەکاتن ڕێکخراوی شنەبای یابانی هەڵدەستێت بە دروستکردنی خانوو بۆ 242 دانیشتووی کەمپ لە ساڵی 2019 وا بڕیاریشە لە ساڵی 2020 76 نیشینگەیکە کە خانوونینە واتە خێمەنە ئاوەدان بکرێتەوە. پرۆسەکە خۆی ڕێکخراوی شنەبای یابانی هەڵدەستێ بە دابینکردنی مەوادی دروستکردنی بینە. خباتکار و گرتیه بره عبدالعزیز مجدل بحثا خباتا خوا یا سیاسی و چاوانیه گرتنا خوا و هوالی خوا لی بغدادی دکا. خباتکار و سیاست مدار عبدالعزیز مجدل گرتی سیاسی سردم سروک بره عراق صدام حسین دا بحثا جیانا خوا سیاسی و گرتنا خوا دکی. عبدالعزیز مجدل حجی اوسو گرکی دا قوریا از گاواری ما کردم برزانی ما قح خوينا برزاني لا شيء مدعيه ام حزبي بون يسارا شيستو يكيده
خباتکار عبدالعزیز مجدل اندام پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا وجبو یەکبوونا پارتی دو ساڵên هەفتیاندا دگەل هژمارە کەڤالên خۆ خۆستن دەرباسی هەرێما کوردستانی ببن و تەڤلی کۆنگرê پارتی دموکراتا کوردستان سووریا ببن لە ژالی حکوومەتا بەغدادê ve ڕاستی کەمینێکی هاتن و تەv de hatin girtin. ئەم هاتن جەم سعیدê نوافê سعیدê بێگی لێ قولدومانê ئەم شەبەکەی جەم رازان شەوادن ئەمانین حدود وەختی ئەمانین حدود سەعەت دوێ شەبێ بوو سێ دەوریا ئەم تەوخاندن سێ دەوریە عێراقی لە تاوسێ مەخبەرە تاوسێ سەر حدودێ بەرامبەری قولدومانە لەوەر ئەم گرتن ئەم برن بەغداد ji Rebiya em birin Rebiya em birin Bexdad ji Bexdad şuxlê nîv saetê netewilî em birin عفوا الموصلية نه بغداد شغلي نيف ساعتي ام برن بغداد امان بغداد ام خستن حبسي هم حفت كسبون نابي ام بيجم درويش ملا سليمان صادق محمد علي نجار عبد العزيز مجدل اسعد محمود دكتور محمود نوري بريمو دكتور محمود حميد بريمو جمال الدين سيدو حفت حبون ور حصلنا هنكا كبيرة مرودر وقت شوية قال لك تلو حفصل جيبو يعني هنا عندك خوارن دان ما ونما انسان جديد ومخ نما ما به ما زاني بملكونه وعذاب كل ساعة حر ساعتك حر ساعتك عذاب ولغستن وبرچيبون وتيبون و زیاتری 4 هیوان د زیندانا بغداد دمان و پشتر دما دانوستاندن تفګر رزګاری خوازا کوردستان دګل بغداد او پفګهرتنا دیلان ایدی عبدالعزیز مجدل و حوالنوی جبو هرما کوردستان هاتن رادست کرن و بریا رخصنا پارتیا دموکراتا کوردستان اوفیسا موصله رادستی پارتیا دموکراتا کوردستان سوریه هاتن کرن كردستان البيدري دعوة مكر لبغداد دعوة لبغداد كر قد بيهم قردية سوري بدن ما نظن بكل سهولة مفاوضات يبون درية لجنة السلام العالمية لجنة السوي شاغي براي عصمتني لجنة السلام بو نما زانم الله نبي بيرام شوية عزيز نبي عزيز بو ده حبسيدة ما دبيش تبايا اجمر دقوتن واي لجنة السلام دي اموري ود قبته ويتبادل اسرى بكن ببدلين اسرى بدلين امان يا حيشتي شباطي سعد ده شبي ام ازاد كرن بموجب اتفاق سروق برزاني نمر واتفاق بغداد عبدالعزیز مجدل خلکی گنده گرکه دا خوریا سر به بازار عام دیوا و نهاجی تمنی خوی هفته و 3 سالیه ده دروشک ابوریا زحمت را درباست وی مجدل قصد حریم کردستان کریا و دا خوازا مافی خوی سیاسی و زندانی دکی ابونو چای می ایرو تماشوانی نهیجا بر یابداوی آنی نجی دوباره سرنوچه ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ کریارên pê dê divan rojên borî de bi tundî şermezar dike dibêje ew kiryar tenê xizmeta dijmenên Kurdan dikin. Şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê gihişte Şamê û navkokiyek li ser komîta destûrî hate çareserkirin. Kelûpelên rêya trênê li Efrînê ji aliyê grûpên çekdar ve li Efrînê hatin dizîn. شەروپەفچوون لە سووریە بەردەوامن گوندەواری ئیدلیبێ jî ji aliyê baleferên Rûsî ve hatin ermançkirin. Spas wel boltenê temaşe kir bimênin şad.